Hakani ka video ka bamenta nga kwa banwanra kato katne syapang ki parish jong ka balang Katolik hangne harilum kasi jantia. Kalong ka badonkam yang abat yepi bantem. Wala dangim day nagaju ka kenhun jinget ngila bandai na ka balang Presbyterian balang Ublay Baptist dan nakaniam kasi tenrai. Henry kalong ka badonkam bar ka bamentoy bangintip lang syapang ki weipat ki kenhun jinget lane ki rukom le niam jongi habang idon shitli habo kari kasi jantia tang batang kawai ngideban berat ya gajing sngow per haganyam lane kata gajing sngow niam namar ngideban ya iwai walangi per nagakanhon balang haswa bangan ai kam syakmat ngashubu gajing kerpa ya kibadai nakabalang Katolik le se ki don ki jingduna halor kene ka video ke jonga sngow pha pendap lem ya kata kabaduna kabalang Katolik kalawan syarikasi yaksenam karpas pa kandai pau kalayo ban penbaptis ningkong arngut ki kentai Kristan haka praterik Desember karpas pa kandai puwei kita kilong kakong ana sada nongrum bat kameria shitman Deminta tunginya pet kat noteli ki parish hapo rikasi jantia kidan Shwa bantip ya kata ngidon kam ban sngotu shwa ya kene ka benta kabangan ai happy. Hapo rikasi jantia kadon ka way ka archdiocese. But hapo jong kane ka archdiocese kidon lightly ki diocese. Kabal kentup ya ka Shillong diocese, Nongstoin diocese, Jowai diocese. Hapo jong kine ki lightly ki diocese pan. Kidon sa ki parish hapo ka jingpet jong ki diocese kat baka diocese ka hap hapo ka jingpet jong ka archdiocese hangne ngi smutu baka archdiocese kalong kum ka kenja assembly ka diocese ka kham hapo ka parish ka kham hapo shushu tinganget pin smutu namar bon mo ladangim dei na gaju ka kenhon balang ngi sngu kumno ngintep chapang kini ki diocese ki archdiocese dementang nget pin smutu Dementa tunginya pai ya ki parish hapo ka Shillong diocese akabala sangi kene ka diocese aka kandai trik Julai ka kandai spa lai pusa ki parish hapo ka Shillong diocese kilong gumni ka parish lai umkra la sangi ka praspa kandai pau ka parish soara la sang ka kandai spa lai puwei ka parish maulai ka kandai spa lai pupra ka parish maukar ka kandai spa san puwei Kaparish Opar Shillong kat kendai spa Andrew Posan, Kaparish Laban kat kendai spa Nyo Posau, Kaparish Nong Temai kat kendai spa Nyo Posau, Kaparish Pentor Umkra kat kendai spa kendai Ponyo, Kaparish Mau Prem Haksnem Ar Hajar Ar, Kaparish Mau Tawar Ar Hajar Ar Posau, Kaparish Mau Yong Ar Hajar Ar Posau, Parish Mau Nyangla Haksnem Ar Hajar Ar Posau, Parish pen Ursla kat kendai spa San Ponyo, Parish Lait Lingkat kat kendai spa Rapulai, Parish Lait Kro Ar Hajar Lai, Parish Lait Kensau Ar Hajar Sau, Parish Nong Syerengan Ar Hajar kat Nriu, Parish Marbisu kat kendai spa San Pau, Parish Mau Senram kat kendai spa Nyo Penriu, Parish Dangal kat kendai spa kendai Pulai, Parish Waklang Ar Hajar Ar, Parish Dingyay Ar Hajar Nyo, Parish Sao Simple Ar Hajar Ra, Parish Jongksha kat kendai spa Nyo Powar, Parish Mau Kenrau kat kendai spa Prabu Nyo, Parish Mau Ringkeneng Ar Hajar Lai, Parish Laikor Ar Hajar Sau, Parish Madan Reting Ar Hajar Ar Posau, Parish Nongpo kat kendai spa San Pulai, Parish Kadhor kat kendai spa Prapusan, Parish Barnihat kat kendai spa kendai Pukendai, Parish Den Ar Hajar Nriu, ka Parish Siang Ar Hajar Ar Pulai, ka Parish Maubri kat kendai spa Nyo Powar, ka Parish Soalait kat kendai spa Nyo Powar, ka Parish Sning kat kendai spa Nyo Ponyo, ka Parish Maulesnai haka Ar Hajar Kendai, ka Parish Bir Ar Hajar Khatlai, Parish Nong Minsong Ar Hajar Chipau, ka Parish Maupat Ar Hajar Khat Ar, ka Parish Umpling Ar Hajar Ar Posau,
kaparish nongra arja arposau, kaparish mau pedang arjar arposau. Kini sau pulai teli kide ki parish ki bahab apo ka Shillong Diocese. Di kenang ba pintip aga kerteng jongno la ai nam ya kini ki parish. Namar ka wei pakawai ka parish la ai kerteng ya ki reuniam, la ai kerteng ya ki no ki benta kat kum ga jingdon kam. Pet kum ka soara la ai nam yu John Bosco nang ta kalai umkra Cathedral Mary Help of Christian Parish lai umkra ta pila ban pet dalade ha kani ka video ya kita ki benta ane ka kerteng jong ki parish ki bala ai nam namar ngam chem la pulelot pakaslam palat dikine South Lai Teli ki de ki jong ka Shillong Diocese menta ngin pet pat sai ki parish hapo ka Nongstoin Diocese ki badan hadu menta ki parish ki badan hapo ka Nongstoin Diocese ki don Arpalai Teli hadu menta laseng ya kene ka Diocese hakasnam arhajan rio bat ki parish ki long kumne ka parish pendengrai laseng ya ka arhajan rio ka parish mairang ka kendais pa nya puar ka parish sona pahar ka kendais pa nya puar ka parish mau kerwat ka kendais pa nya pulai ka parish rangblang ka kendais pa prapuwei ka parish nonghelam ka kendais pa kendai puar ka parish rambrai ka kendais pa kendai punyo ka parish nongkesen ka kendais pa kendai pukendai ka parish shalang ka kendais pa ndriu punriu ka parish mau ek aksnam arjal saw parish nongklau arhajal saw parish umdang aksnam arjal ndriu parish maulengdap aksnam arjal nyau ka parish nonba aksnam arjal nyau ka parish waklang aksnam arjal pra ka parish mauklam hak arhajal khatwei ka parish mautong hak arjal khat nyau ka parish kenchi arjal khatlai ka parish nongjri arjal khat saw ka parish munai arjal khat ar ka parish maupat arjal khat nyau ka parish rengdim arjal khat kendai ka parish nong tliu arjal alpusan kini Arpalai Teli kide ki parish hapo ka Nongstoin Diocese kumba kalong hadu menta hangni ru la ainam ya baro Arpalai Teli ki parish haki jong ki kerteng pila aban pej hakene ka video ya ka nong tliu la ai gnam hapo ka Saint Joseph Parish te menta nginya pej pat sai ki parish hapo ka Jawai Diocese kat kum kalis ki don kat prateli tang ba ngalap yaki tang kumba khat sau khat san tli ai ki don ru ki parish ki bang ngamla bantip kerteng ngakar pat jur wat nam thau sngop ha pendap lam phi ki bana rilum jantia ki batep yaki parish hang tai namar kumba kalong ka don ru ka snam balaseng yaki ka parish tang ba babun pat ngam yo lut de kumta ngam shem labu yaki snam balaseng ngabu hang nia ka video tang ya ka kerteng jong ki parish pat ngobha ka kerpat red sa pendap lem ya ki parish ki baduna ki badai na rilum jantia namar kumbagalong lightly southly ngamla bansham ti kumta wat nam thau te menta tungin ya pet ya ki parish hapo ka Jawai Diocese ka baningkong kede ka sim jingsuk parish amlaram ka Chris M parish barato Holy Family Parish Kelirian, Good Shepherd Parish Latrembai, Saint Eugene Parish Lakadong, Visitation Parish Lomshnong, Immaculate Conception Parish Mokendeng, Saint Joseph Parish Mensngat, Annunciation Parish Namdong, Saint Mary Claret Parish Pramel, Holy Trinity Parish Sutenga, Holy Spirit Parish Mulong, Holy Cross Parish Kiang. Tangkat ni ngatip syapang ki parish apo Shillong wat langa persyang slam haban watru desing asyam shitom ngala persyang ban keliru dan ki bamtep tiki batep ya kani ngobha sa pendap lam den ray ya kasnam balaseng ya kini ki parish ru ki dan hi ki babu ya ki jingtho ki jing batai ya kasnam bakapor balaseng ngobha pendap haki comments lane pendat lam yo don kino ki jingduna ki jing bakala ki jonga kawai ke benta kalong wat nam thau pendap ye kita ki jingduna ki jonga
bat ngadas ngau kemen ya ke jinglong la koloi lam ka jong pi wei pai wei banya penbet lam ya kano ka benta namar kamlong ka besuk lese kan don hang ne hang tai ka balai ka banga kumba kala habakat ne nga persyang ban lumlang ya ki jingtep saudong keleng kari kasi jantia belai non kerku ya pi bleshwan